nekhathi kepha yase iyafika ingelosi yengosi yase iyakhanyisa kuleli jelebe kakilo wase uyakhululeka yena haleluya ngoba noma sithi singazama ukusibopha bazalwane ikhona ingosi lesikhulula mihla leyo ukhona Jehova lothi makafikile maketana yahluleka kusibamba uthi makakhuluma umomdala ngalesithathu engozela lesithathu wavete amagama ukuthi yathi moya waNkulunkulu ukhona ngoba wakwadi khona phetho sekakhululekile jele wamholela la kunelibandla laNkulunkulu khona wamholela kubantu baNkulunkulu abasele banxusa khona uthi makaqhubeka wakhulumisa ukuthi beka khona roda beka kanye nabe emkhulekweni kepha washeshe wathi ukuthi impendulo yakhe seyifikile haleluya weva roda ukuthi ngikhulekela abasini bayiva kahle le ngoma ngoba siyaqina noma bathakathi bathatha indzawo sibe silesiginiwe siyaqina noma abantu bakhuluma sinesasandleni somusa bakhona kodwa abantu belesondweni esandleni hauso kusa tina siyaqilwa siyaqilwa ukukhona kuze imkhona len ngoba siyasunderstanda lesana lesikiso labaqinekile kulesanda abakhweshi noma abaqabandi ngalesiqumo sabo abantu babona lokukhanya bese badumisa uNkulunkulu bantu bayawujika babalekele uNkulunkulu ngencane impilo lesiphilayo ikhona abantu wathembekile na uNkulunkulu futhi yena kunjalo akalahlani nikhona abantu hayi man nikhona abazalwane kwamele sibalekele kunalanga lelingacishi dibane diyaphelela boparafini bogezi bayaphela kepha likhona lilanga lelingashiyani kunjalo ufete amagama encwadini yaIsaya usima ungena emlilweni ngena nawo akunanzi abancenye ngabe sekunedimo umuntu ukito ukhona seluyakhanyisa siya nikhona abantu akunanzi abalamantu weva